kocok gah rồi. Tan chưa chim mana ni? Kocok-kocok gak gro. Juk tapi juk berat. Buat begitu, tak ke you ni, macam ni. You. Napa man? Boleh. Nah, đây. Apa ni? Begitu dah ambil dia. Aku mentekek ah. Berapa? Yo ai đi nè. Tapi mau. Ah. Dung thì you mau. Ya tan chưa? Ah, kocok banyak lu. Ngatri dia. Macam acanya ju. Kare driver lah. Yo kompresor din, kena you kompresor. Macam apa? Yo macam ku. Nyo pesan tan chưa? Yo nye hedin nye. Tan chưa dah kado? Dah dah. Yo tentu din hai tentu, ketap deh kamatanya. Bagah kena kena yo le. Berapa boleh? Abang ni jangan yo lah bawa. Ani yo kubu kena ide. Oh, macam begitu. Macam packing. Yang gimana marau boleh? Yang otomatis, hana otomatis, iwa. Untuk anak kos bang yang ni yo bawa yang Dapat pula lagu DBI aja nak bayar jolok li. Bang balik. Yang berdacah nak apa? Hai din hai, mana ke yo kecah le ka. Ya, ni ku tan you. Sinfu kata you. Ya, yo cái này bang. Ya, baru tan you. Yo thì yo đi, đang nói thì yo cả. Yo ke keun pompa iya. Bayangkan tu apa? Apa kah hadir? Hadir ni menyong ke dulu. Banyak buat tokonya pun tinggal ke Obama ni. Nyo Jalan Titi Iskandar Berawi, Banda Aceh. Deretan Cafe Morden. Nah, toko Mnet. Wah, dia buka apa betul je lebih ini. Bukan je. Jadi ini perlengkapan hand tool, power tool, mesin segala mesin. Yang ana mesin pung tujuh ni kan. Lengkap cik no. Mak gaji, bak M ni kat belanja. Mami hana em nek bapak dah. Bak M ya hadir, letak nama yang kau kerja ayu deh kon prep peduk saya yo. Kau. Oh. Bumu ke deh dah, mulai ke deh kat lah weh. Ke deh.